Kani gade ke Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Haka khatlai terik mentau benai risau arjar khatpra. Uba DP Dkhar ulaya ban pelat Paidbah ya kawe kekon. Kabade sepang kekam Synshar Khadar belatho de weirang ba uba kraubok Dkhar. Ya kani kekot kebelajar kerteng kekam Synshar Khadar. Kade kekam ublei kam de kekam perthei. Laplat Paidbah ha keje lang kebala pelong hapo conference hall jong keje sang Grace Covenant Church Laban Shillong ringkat kejiran lang ki bahiyang asam jong uba kraubor Dkhar bat ki bala sakot sobha lembat kiwe-kiwe. Kani kekot kekam Synshar Khadar kade kekot kebalami nak sang perkhat jong nong tho kade ru kesien shon baningkong ya ka ba nong tho uterwa lengba kani kekon banwan ra ya ka Synshar Khadar ka bakhoi basuba de ka banyo ya ka kom ka kam ka bakantang ya ka bala satru ya ki katto ka ni ki kintien na kilen nong bat ki khot jong ka Bible uba kraubok Dkhar udai nagasnong nongsder block 2 hapo ribhoi district udai ubalai dan benta ha keje khi ban panyo ela ka jong ka jilla bapura hadin bala panyaklat no na ka jilla Assam.